the Luo English Dictionary channel. In today's edition, we're going to talk about Adi Eyueyo. We are going to talk about vacation, and that will be a nice way to start. Let me just change this to the main studio. There you go. So this is the main studio. I'm just testing that. Yesterday I had so much sound problem, and I've been trying to make my sound look nice. So I hope today is going to be nice. Let me check. Sound look nice. So let me check. Oh, it looks good. Feels good. Good. So let's talk about vacation to Uganda, lesson number 18. This is vacation to Uganda. And wow, this is a nice one. This says Adi Eyueyo Uganda. So vacation to Uganda will be Adi Eyueyo. Eyueyo is considered as vacation. Vacation. As usual, thank you so much for those who are joining us online, those who are joining from Facebook, and those who are joining us from YouTube. If you can, please give it a share. Share it with your friends so that they can be able to enjoy the learning process. So the first one says, Kawuono en tarik adi. Kawuono en tarik adi. Then it's the answer is en tarik adek dwe mar abirio. En tarik adek dwe mar abirio. Kawuono en tarik adi. En tarik adek dwe mar abirio. Idhi e yueyo kanye. When is idhi e yueyo karango? That is when. Kar ango. Idhi e yueyo kar ango. And the answer is awuok chieng Jumapil wadhi Uganda. Idhi e yueyo karango? Awuok chieng Jumapil wadhi Uganda. Fred Amoro, erokamano ahinya. Thank you so much, Fred Amoro, for supporting the channel. Please let me know if the sound is okay. Ndikna kanyo ka sound goto nyiso if it is beating and sewing. All right. Erokamano ahinya, Fred. Now, what the next thing is what? Really? The day after tomorrow? That's very soon. Adier. Orwecha. Mano donge piyo ahinya. Adieri. Orwecha. Mano donge piyo ahinya. Hey. Ang'eyo. Hey. Ang'eyo. Nang Abo, as usual, thank you so much for always supporting the channel and for always ensuring that you send us a like and a share. Thank you so very much. We appreciate you. Hey, ang'eyo. Udhi dak kanyo ndalo maromo nade?
Udhi dak kanyo ndalo maromo nade? Madhi jumbe ariyo. Madhi jumbe ariyo. Udhi dak kanyo ndalo maromo nade? Madhi jumbe ariyo. To uduogo karang'o? To uduogo kar ang'o? Uduogo kar ang'o? All right. Aduogo tarik 19. Aduogo tarik 19. Or sometimes you can say aduogo tarik 19. Kare. Ibed kod safar maber. Ibed kod safar maber. Giko. So let me go through it again. But now this time I will not be typing. And the reason I type is so that at least I keep pace with those who are new learners, because I notice that if I just talk and I don't type, they do not see where I am. Okay. Samson Nyaoke. Asante sana. Erokamana inya Samson Nyaoke. So it's vacation. Vacation is yueyo. So adhi e yueyo Uganda. Ma puonj mar 18, lesson number 18. Puonj mar 18, yueyo. Kawuono en tarik adi. Kawuono en tarik adi. En tarik adek dwe mar abiriyo. En tarik adek dwe mar abiriyo. Idhi e yueyo kar ang'o? Idhi e yueyo kar ang'o? Awuok chieng' Jumapil. Wadhi Uganda. Awuok chieng' Jumapil. Wadhi Uganda. Adieri. Adieri. Oruecha. No, this is. Oruecha. Adieri. Oruecha. Mano donge piyo ahinya. Ang'eyo. Ang'eyo. Udhi dak kanyo ndalo maromo nade? Edward Amoni anasema watching from Kiminini in Trans Nzoia County. Edward, asante sana. Thank you so much for supporting the channel. Udhi dak kanyo ndalo maromo nade? Madhi jumbe ariyo. Madhi jumbe ariyo. Alrighty, so to uduogo kar ang'o?
To uduogo kar ang'o? Aduogo tarik 19. Aduogo tarik 19. Brimton Hudson. Brimton Hudson. Asante sana. Thank you so much for liking the stream. Every time you like the stream, it appears on the screen. So thank you so much, those who are liking the stream. Kare ibed kod safar maber. Kare ibed kod safar maber. Good. So that is the lesson 18. Let's move on to lesson 19. Macha en miyo mane? Who is that woman? Macha en miyo mane? Chakruok. Joseph. Macha en miyo mane? Macha Susan. Macha en miyo mane? Macha Susan. Susan timo ga tich mane? Susan timo ga tich mane? Susan en okil. Okil kamaloka. Susan en okil kamarloka. Be en nyar Kenya? Be en nyar Kenya? Ooyo. Mak mana ni owacho dholuo ma ong'ith. Ooyo. Mak mana ni owacho dholuo ma ong'ith. Orabora modiera. Orabora modhiera. Be ing'eye? Be ing'eye? Ang'eye. Ang'eye. Wan osiepe. Ang'eye. Wan osiepe. To macha ng'a ma ochung' e bathe cha? To macha ng'a ma ochung' e bathe cha? Ng'at mane? Ng'at mane? Ng'at ma chiek man e bade kor acham. Nyinge en ng'a? Ng'at ma chiek man e bade kor acham. Nyinge en ng'a? Nengo Martina. Ningo Martina. You're asking what's the app's name? What app, Nengo? Oh, mano
en Mark. Oh. Mano en Mark. Mariko. Mark is always Mariko. Oh, mano en Mariko. En kod sura majaber ahinya. En kod sura majaber ahinya. Ayie kodi. En kod sura majaber ahinya. Ayie kodi. Be ing'eye? Be ing'eye? Ok apar ka ang'eye. Ok apar ka ang'eye. En mana ni nyaminwa ong'eye. Ok apar ni ang'eye. En mana ni nyaminwa ong'eye. Be osekendo? Be osekendo? Osekendo. Be osekendo? Osekendo. Koro anyalo paro. Koro anyalo paro. Asega romo kode. Koro anyalo paro. Asega romo kode. Giko. Good. So that is a nice one on how to meet. So let me go through it again. Macha en miyo mane. Chakruok. Joseph. Macha en miyo mane. Macha Susan. Macha Susan. Susan timoga tich mane. Susan en okil kamaloka. Be en nyar Kenya? Oyo. Mak mana. Oyo. Mak mana ni owacho dholuo ma ong'ith. Orabora modhiera. Be ing'eye? Ang'eye. Wan osiepe. Orabora modhiera. Be ing'eye? Ang'eye. Wan osiepe. To macha ng'a ma ochung' e bathe cha? To macha ng'a ma ochung' e bathe cha? Ng'at mane? Ng'at mane? Ng'at machiek man e bathe, man e bade koracham. Nyinge en ng'a? Ng'at machiek man e bade koracham. Nyinge en ng'a? Oh, mano en Mariko. Oh, mano en Mariko. En kod sura majaber ahinya. Ayie kodi. En kod sura majaber ahinya. Ayie kodi. Be ing'eye? Be ing'eye? Ok apar ka ang'eye. En mana ni nyaminwa ong'eye. Ok apar ka ang'eye. En mana ni nyaminwa ong'eye.
Be osekendo. E osekendo. Be osekendo. E osekendo. Koro anyalo paro. Asega romo kode. Koro anyalo paro. Asega romo kode. Giko. So that's it. And that is the lesson number, what lesson number is this? That's lesson number 19. I hope you enjoyed this stream. And if you have questions or comments, please send them on the chat box so that way we can always interact. And I thank you so very much for keeping me company for the 21 minutes that we've been together. For those who like the stream, those who share the stream, Martina Nengo, Asante Sana, Hudson, Brimton Hudson, thank you so very much. Samson Nyaoke, erokamanainya. Nang Abo, erokamanainya. Fred Omoro, erokamanainya. Ngakendo. And those who are sharing in YouTube, I will look through the way how to get the share button of YouTube so that I can see who is sharing, because here I can only see the one for Facebook. Abel Omambia, asante sana. Munai Feira, asante. Victor Otieno Juma, iwachoni ber adua. Erokamana inya Victor Otieno Juma. Erokamana inya. Then Olo Steven, asante sana. Muga Julian, erokamana inya. Amoro Fred, erokamana inya. Mwangi Njoroge, as usual, thank you so very much. Mwangi is a very big supporter of ours. Nyaoke Samson, erokamana inya. And everybody else who participated in the live stream, I thank you so very much. But before we go, if you want to support the channel, please, if you want to support the channel, let's go to Luo English Dictionary. Please type Luo English Dictionary on your on your phone, on your anywhere. You see this here? Oh, now we're live. You see, it shows that you're live. Huh? But now, please click on Luo English Dictionary, and you can actually click on the join button. Now, if you click on the join button, this enables us to get some little money that can help us to develop these streams and videos. Now, the videos require a lot of editing and all that. So if you want to support the channel, please, you can choose a support base. It starts from Kenya shillings 200 all the way to Kenya shillings 2,500. So you can choose whichever one that you want, and then we shall really appreciate. So thank you so very much, those who've supported the channel. It also, the channel gives you the number of supporters that are in there. Those are people who've been supporting us here. So that says thank you, our members. Thank you, channel members. You see that? Those are the members of the channel. So if you want to support the channel, please consider supporting by giving even 200 bob. That's enough. We don't choose. Okay. So we thank you so very much, and I will see you guys next time. I know we shall be here next week. If not over the week, during the weekday, if I can, I will squeeze a video or two. Thank you, and God bless you. Bye-bye.